Kurumjari, Image Paodam Miang Tabiri Bakwai Punamapu Ahanbata Taramno Oksare. Ngasigi Maru Eba Pau. Manipur University Watok Loisinaba CSO Singh, Mairo Singh, Amasung, Oza Singh Irang Sagat Pagimota, Academic Atmosphere Hangilanaba, Honaminasi Haina Chief Minister Birena Haikre. Tasigi Kunya Hing Nong Yaida, Manipur University, the Tokyo Toktopu, Yaninga Fondotuna, Hanga Distract, Asidi Jataba Okre, Loyana. Pumlen pata sangai yok pa yaroi hai bagi wakat mi pam kre. Haujik ngasigi mapungeba pau amuk lobirasi. Mukhyamantri Nongthomam Birena hai kre. Handak Manipur University da thokiba watok adu Bharat ki University da amuk da thok trebani hanin logsi. Watok asi loisinaba CSO Singh, Mairo Singh amasung Oza Singh na irang sagat pagi mohota academic atmosphere da hanjinaba honaminasi. Wapam asi ngasi Mukhyamantri Secretary ta Chingilu Singba Singh amadi Miam Ginimit Kamari Lena, Pangto Kiba Toromda, Pamusing Unabada, Mukhyamantri Pongdo Mukhyamantri Maka Tarduna, MU the talk Kiba Mahiro Emadi Oza Fazin Kiba Adu Maram Kota Hangbayai, Sarkar Amalaina, Central University Oikraba MU Watok Ministry of HRD, Home Ministry the Yorubadagi, Sarkar Yangun Labia Dabadagi, MU the Action Chatakibani, MU the Ministry Nahablakpa BC in charge, Kaman the Pung Pazin Nampuda Soita Honba, Yerum Langsin by Taudo Wato, Ministry the Yore, Masida Sarkan Yangun Labangam Day, MU Oza Home Hat Kibagi Wapam, Pondor Palay, Sarkan Maya de Lerga, Wato Asilo Sinaba Tauge, Miam, CSO Cinemating Pambu Hina, Apple Tauke. Mukhyamantri Makha Tarduna Sigi Miam Ginimita Lakiba Sing Tabakana Suningba, Entrepreneur Macha Yamna Lae, Banki Sentang Pamba Yamna Lae, Haujik Powder. MSCB MRB na bank loan ningtina piri mathang sahida pangthok kadarba World Bamboo Festival da sarug yagadaba soinairba singna saba handicraft ki pothok su utkani financial assistance entrepreneurship yokan na several groups several piecing group adu umasing ya pala aduna economically akoida economically momentum amdi hana le rabadagi economically momentum amdi hamsana sagal Lady na the minor film to me. Awana Tama Mayama Sulai, Takuidi, like certain number, certain of the book, the health card, the PL. Ngasi Ayupung Taramakai Tabamatamda Tha Kudingi Pangtokpa Miam Ginimit, More Ward number 6 Taleba, Gorkha Samaji, Community Hall, More Police Sindana Pangtokre. Tormaduda Tenopal District ki SP Dr. S. Ibomcha Singha, Additional Deputy Commissioner N. Bankim Singha, Additional Superintendent of Police K. Robinson, SDPO Sandip Gopal Das, DSP CDO Thomas Thokchom, OC More Police Letko Hau Wi-Fi OC Commando Sakti Sen, Amadi Moregi, Tongan Tuanba CSO Singi, Luchingba Singna, Mayai Tangbal Loduna, Pangtok Kibani. Tormaduda More the Labor Tongan organization Singi, Muika Saruyaba, Kakta Natana, Tenopal District Manung the Labor, Manung Hanjin Singi Mapam, Sing the Labor, Howland Fai, Labi, Amasung, Langkong Singi, Chip Singsu Sarugaki. Ngasi Ayuk City Police Station Manung Chanaliba, Major Kulget Maya the bomb Pokaibada, Nan Manipuri, Taret Soktuna Lakan Nakre. Tauduk asi ngasi ayuk pung mga mininipu mga rom tab matam da thok kibani Major Kulgi MG Avenue thangba makerom da phatpa kul asi get mayada IED ni tinaba bom adu pokai kibani bom pokai kiba adu da mafam adu aida cha taktuna thabak ngairiba simi sing bom chena panduna soki soklaba mioi taret adu Rims Hospital amadi North East da leba Rajmeti City da lakan nakhi makoi taret mak kudong thingai oide soklaba sing Bihar amadi UP da gi ngaktani hairi Mapam Madu ahead of security personnel sing sang sinduna Tokpam Adu Akoibada mi Amata Chakandana Tibu Humbagi Tabak Chataki
थीब हुंबगी थबक चथबा दुदा मिफा मिपुनी पाउ फंगदे बोमदु कनाना करिगिदक पोखाय हलम लिबनो हाइबा हौजिक फाउबी ओइना क्लेम तोरप लेत्रि थासिगी कुनगी अहिंग नोंयाइदा थोकिबा तमथेरबा थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मणिपुर यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन अमदी रेसिडेंट ऑफ क्वार्टर इन यूनिवर्सिटी ना इंडिपेंडेंट हंगर स्ट्राइक खोंजंग संगसिनबा ngasi हौख्रे ngasi खोंजंग ngasi सगल अदुना गर्ल्स हॉस्टल नंबर 1 दगी 5 फाउबदा लेबा मायुसिंगना मखोय मखोगी हॉस्टल गेट फैशन अमदी प्ले कार्ड सिंग थेटना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक अदुदा सरुक याखी गर्ल्स हॉस्टल की माइरोई अमना फोंदोरखिबदा एमयू मनुंग असिबु सिक्योरिटी फोर्स मयाम अमा थमजिलगा वार फील्डगुम लेरिबासी यानिंगदे फाजिन खिबा माइरोई अमदी ओजा सिंह कंडीशन यावदुना थादोकदबनी अथु बतमदा हानगी मतोगुम एमयू कैंपस मनुंगदा माइरोई सिंह निंगथिना लारिक तमा पंगनबियु हारिबा डिमांड सिंह असि फंगद्रिब फावबा चरा हेनबै खोंजंग संगसिन खिगनि हाइरी अखोइदा थ्रिटन तवेना फाउरिबसे असि फाउहनबिगनु अदुगा यूनिवर्सिटीदा चरांगनगर लेरिबसे छात्र म्याम फाबा नॉर्मेंसी लेतबा ओजा म्याम फाजिनबा सी अदुगी मथकदा मयामदा अकी तुजुं लोइनबा सी म्यामसे कोखनबियो अदुगा अखोइ फाजिनखिबा छात्र मदि ओजा सिंह थादोबियो कैंपससिदा लेरिबा पुलिस फोर्सेस म्यामसे कुदकदा लथोपियो अदो अखोइ हंगर स्ट्राइक से ngasiदगे हौजरे हॉस्टल यूनिवर्सिटी की लेरिबा हॉस्टल लेडीज हॉस्टल मंगा म्यामदा हौजरे अदुदा करिगुंबा सिचुएशन दा इंप्रूवमेंट लागद्रबा अदु ओरगदि अखोइ मखाताना हंगर स्ट्राइक से अदुम चथजगिगनि अमरमदा प्रोफेसर जोगिंद्रोन इंचार्ज लौबा निमित्त माकपु माइरुई सिंगना मैन हैंडल तौखी हाइखेबदु होब सिंगनदी मैन हैंडल तौबा थेंगनाहुदी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोक्टर सुमित्रा फांजौबमना पौमी सिंग द फुंदोरकली वाफमसी हौखिबा तांग कुन अमदी कुनमाथोई लोनबा हिंदा थोखिबा थौदोक अदुबु यानिंगदो फोंदोक्तुना ओजा स्टाफ अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी दा लेबा फैमिली न सरुक यादुना फमखिबा वाकत मिफम अमदा फोंदोक्खिबनी मांगना हाई नुमित अदुदा चरांगनबा क्या थोकी अदुमनमक प्रोफेसर जुगिंद्रो ना माइरुई सिंगी मथक्ता तौरिबा चार्ज मयाम अदु थेंगनाहौदे चरांगनबा थोकपा मतमदा होम गार्ड सिक्योरिटी अमदी स्टाफ मयामसु लेखि हाइनासु फोंदोक्खि The angang sing na haiba like if you agree we don't believe ma chatlage haire adu lorakanda akhoi ozana haiba thasa de che da tabiramo haiba neba adu de ma na che da taba du di ai ngammoi haiba du da tabiram da ba yaroi hanna adu de moina thonglon san bani du da akhoi na yam kanna mukna ba khotna ba tawbagi di ujakhi de मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक अमदी वाथोक से मरी लेना स्टेट सरकार लखोलिबा थबक सिंबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी यूनिवर्सिटी असिगी वाइस चांसलर की इफीजी मई थानब होनखरे एनपीसीसी की यूथ सिंगना कांग्रेस भवन की गेट ममांगदा इफीजी अनेदु मई थानब होनबदा पुलिस का मुकनखी मदुदा पुलिसना इफीजी अमा मुनखी अदुबु मियाम अदुना इफीजी अमदी मई थाखी तुंगदा प्रोटेस्टर सिंग अदुना we condemn BJP government, we condemn AP Pandey, MU की ओझा अमदी छात्र फाजिन खिबा सिंह थादो उ MU अथुबदा नॉर्मलसी पुरो हाइबा खोलाउ सिंह लाउके ngasi protest aduda MPCC की सेक्रेटरी M सुभाष चंद्रना मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू असे सॉल्यूशन पुरक नबगदमक मणिपुर द लेबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी वॉलंटियर सिंह तोरक्तना खोंजन संगसेन मिनसे हाइके इंडियन यूथ कांग्रेस की नेशनल सेक्रेटरी शरीफा रहमान ना MU द स्टेट गवर्नमेंट ना चटखिबा थोंग ओजा अमदी छात्र सिंह फाजिनबा कंडेम तवे स्टेट गवर्नमेंट ngasi पुंगनी पुनी पांग मनुंग द फाजिनदोना थमलिबा ओजा अमदी छात्र सिंह थादोकदबनी मदु नत्रबदी मणिपुर यूथ कांग्रेस ना मखल मखा कयाई खोंजंग संगसिनगनी हाइकी ना ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक असिदा खोगी छात्र सिंह सुबु लालौबदो नत्रि तौदना बीजेपी सरकार सिना नुमिदांग तुमिंग द छात्र की हॉस्टल द नोंगै कापसनदना बोम कापसनदना छात्र खुनाइबु इज्जत मांगनबा यूनिवर्सिटी असिबु शांति थुगाइबा मसे आइको यूथ कांग्रेस ने कंडेम तवे चेंज हो गया। फिर 2 दिन बाद पता चलता है बिना किसी नोटिफिकेशन के रात को स्टूडेंट के ऊपर टीचर्स के ऊपर अटैक होता है, उनको ब्रूटली अरेस्ट किया जाता है मारपीट करके। ये कैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है? ngasi nungtil MSU की ऑफिस तक तोगान तोगान बा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंह पुनलगा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमना MU की वाथोक असि वारोसिन पुरकना बदाबिदा लालिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 की अहिंग नोंगयाई दगी औरगा तांग 19 की अहिंग नोंगयाई फावबा पुंग 19 की मणिपुर बन कौक्रे हैरी एंटी ड्रग्स एब्यूज कैंपेन कमिटी मोरेना
Rehabilitation Hub Center Moreda Cheng Hawaii Chingba Sing Mateng Pankre. More Town Manung Anti-Drug Abuse Campaign Committee Morena Anti-Drug Drive Chathabana Drug Addict Sing Tawap Panglak Tabana Maramorga More the Labor Rehabilitation Hub Center the Masana Sangjara Pana Housing Drug Addict Hombodra Hen Lay Masina Chaba Takpada Awaba Kaya Ama Mayok Nabana Anti-Drug Abuse Campaign Committee Morena Rehabilitation Hub Center the Cheng Bek Manga Hawaii Amasung Alu Bek Ani Mateng Pangkibani Hairi Ngasi Nungtil Charana Pung Amarom Tarakpada More Police Commando Amadi More Ward number 5 to Labor Muslim Sing Marakta Irang Toklude Police Tagi Pongma Pog Matung Ina Moregi Custom Preventive Force na Rahman Kauba Mioi Ama Information Ama Pangbadagi Mahakpu Pana Tanabada MMCM gi Office Maning the Labor Madrasa School Mayada Chen Kre Haibadagi Custom na More Police Amadi Commando Sing the Mioi Asi Panaba Mating Panab Hairubadagi Kudakta Commando Team Ama Sanchin Ki Madrasa School Mayada Ladingeda Check Tony Taro Haibadagi Kanghodana Commando Amadi Muslim Ani Marakta Irang Tolaki Muslim Basti Aduda Labor Muslim Mioi Kayana Nung Paiduna Police Ki Matakta Attack Toraki Irang Tokpamda SP Amadi Atai Officer Kaya Yauna Irangadu Nemtanaba Wari Kaya Saki Adu Nemtabangam Kide Police Ki Maikei Dagi Irang Adu Namtanaba Honabada Tiar Gas Kaya Amakapki Nakan Anida Asopan Karasu Yauki Police Amadi MMCM gi Luchingba Singawari Sanar Matung Hauzik Yasin Naba Amal Porakpatagi Irangadu Nemtakre Hairi Writers Association Kaksingi Nipu Tarulak Suvatahigi Mifam Ngarang Representatives of Lawyers gi Auditorium Sri Naurem Gandhar Singa Retired Principal Amadi KSS Godar Visiting Guru Zain Manipur Dance Academy na President Member Sing Oina Pangtokre Tormaduda Writers Association Kaksingi Yankai Mari Suba Study Circle Asida Jananeta Irabaki Punsi Amasung Tabaki Maramda Naina Bagalina Naurem Kongang Bana English Handokpa Nonglay Nungsitki Pakta Ayubahi Ama Haiba Larik Asisu Ponki Specialized Adoption Agency Infal East ki Manager cum Coordinator Tingnam Rosan Haikre Ngarang Numidang Pung Nipalom Tabada Lamlong Tongdagi Pangai Romda Kajitung Chalaga Turen Torwanda Box Amagimanung the Pok Pakui Divini Macha Angang Amal Langtok Lambadagi Specialized Adoption Agency Infal East District Child Protection Unit Infal East Amadi Child Welfare Committee Thomisana Puraktuna Jennings Hospital Haujik Lyingly Wapamasi ngasi Manipur Press Club ta Paumusing Unaba Amada Tingnam Rosan na Pongdokibani Mana Makata Kibada Organization Ahum Masina Tha Kayagi Mamangdagi Asig Mama Mapana Pamdaba Angang Sing Asigi Punsi Kanjanaba Amadi Macha Lajadaba Singna Kusinabagi Pandamda Infal Iski Oina Cradle Point Taruk Linkat Kray Haiba Cradle Point Asida Angang Hundok Pagi Mota Pibirak Naba Mamangda Awareness Pikrabasu Hundok Liba Sina Takpadi Awareness Adu Pangdabadagini Amadi Awareness People Wat Badagini Kanduna Nasi Press Meet Asi Pangtok Pani Hainasu Tingnam Rosan na Fongdoki Pumlen Pata Sangai Ani Subalefam Sangbatuna Sangai Yok Payaroi Haina Kaksing District Manung Chanaleba Elang Kangpok Pida Ngasi Miam na Wakat Mipam Pamduna Miam Gimipam Pangtokre Elang Kangpokpi Popular Youth Club Development Youth Association DYA Amasung Elang Kangpokpi Maira Paibi Singapun Kosamnaduna Elang Kangpokpi Community Hall the Pangtokeba Mipam Aduga Mari Lainana Elangum Keso President Elang Kangpokpi Popular Youth Club EPYC na Pongdorpada Pumlen Pat Asigi Akoibada Kuntara Mapal Hen Kundari Kulsing Ayambana Maru in a Hyanglam Assembly Constituency Manung that Laban Ayambani Kulsing Asigi Kunza Sing Chamada Maputa Mapan 99% di Pumlen Pat Hingnabagi Chakta from Oiri Nga Faduna Loklay Pulay Hektuna Madu Yolaga Madudagi Pangla Senpamna Masa Masu Mahimasil Tamanba Amadi Imung Punari Bangaktani Mioi Kayagi Puksak Oiriba Pumlen Pata Manipur Langana Sangai Aniswa Mayum Oina Sangbatuna Sangai Yokani Hairibasi Pumlen Pati Akoibada Kundariba Kun Zasina Yaba Sungam Loi
lengang na loribo pumlen pat malem da tanglaba sa makal ama oiba sangai kannabagi damak pumlen pat sangai yokshin khibada mioi kaya gi punsina kam dobano miyam gi punsi kanbaga sangai kanbaga karambana hena maru oibage sangai gi damakti kaibul lamjau da square kilometer nifu henba pak chaukraba mafam amasu lairi mafam asida phawba sangai mapung phana lehenba ngamdribani sangai yokhatnaba honnabada miyam gi puksak thadatnaba hona biganu Pumlen Pat ki akoiba pham singda khundariba miyam gi wakat asi tabidaba targadi Pumlen Pat ki akoiba pham singda tariba miyamna amatto oina leptuna Pumlen Pat sangai yohondana bagi dabak hena kanba khongjang sangsinnaba sem sare haina su phongdoraki Pumlen Pat yokslu badaragadi hoigi sangai yuk badaragadi sangai gi kanabadi tasengbadi world gi da hoigi title oiba sani tawudubu sangai yopana de hoi sangai kanbaga koi project kan baga kanana phage haiba wafam jilla kan di akoi mi si ta sing thing de ya da bani samaj da sai ju thalim ni pumle chakaraga wan mak si honari bani na masi ta sing na sangai upu si akoi di pumle de samaj subam pam jidi yu ba chungja yora ha wafam thamne di KCP Nongren Khomba group ki chairman Nongren Khomban hai chaliba tha asigi haukiba tangni panda Kombi police station na sarkar ga suspension of operation su the ladiba KCP Nongren Khomba group ki member amabu inglisingani taruk ta thokpa crime amada cheni haibagi wafamda phanana ba hona basi laibak thibani thodo asigi matang da sarkar na miyeng changbiu mainstream da laklaba singda asiguma thabak thorum chathabasi nungai taba phawi haina press club ta pawmising da phungdokre police na phage torom khiba KCP Nongren Khomba gi member aduna phongdorpada September nipan da Kumbi police ki second OC na kobadagi mark chatlubada mangna channel ba case adu loisinge hairabadi sel sangani kariguma sel piba ngamdaba taragadi phabana tan upai lete harakki asiguma namduna sel lawna phona basi laibak thibini haiki FIR chalaga azan nabagi mo ma agana pugini habin singba wakan thamapasi sengna haragadi koi ngasi mayam mo tawroga su koi no mainstream da laktana gamin ga santi ga wai sanaraga leiba lugumo koi banina koi members sida sumaina haidi tawpasina maram wara kanda koi ta dingnangba koi ta sarang na basi phau da bangam de maduna yaragadi musing posi kari kamai tawno habasi gamin gi side gi athu matamda chapchabi amakha khangmam taw pami ngarang nungthil pung ani taw matamda Jirbam district ki PWD guest house ta all Jirbam working journalists union AJWJU Jirbam na sinduna Taranipan Suba Foundation Day celebration ki thoram pangthokre thormaduda KH Janaki adhaksha Jirbam Ngathem Biswajit president all Jirbam working journalists union H Basulal MPS additional superintendent of police Jirbam district L Birjit founder president AJWJU Amadi Seram Herazit publisher Manipur Chronicle Daily English newspaper Jiribamna atoi mitung thormapu amadi akhana mitung sing oina saru yaduna mapung phana pangthokhe atoi mitung na maira chokatuna thorom hogdokhe thoromgi makha tana M Romeo founder general secretary all Jiribam working journalists union na welcome address piduna amadi A Lukhoi general secretary all Jiribam working journalists union na keynote address piduna thorom asi karigi pangthok libno thorom asigi matangda marik chumba wafam kaya ama miyamda phongdokhe matungda paumi gi sinphamda thabak tawriba paumi amadi all Jiribam working journalists union gi advisors singda khodol pot piduna ikai khumnu utkhe ngasi nutil pung ama ta matamda Kasturba government girls junior high school Jiribam na sinduna swasthya hi seva scheme gi makhada social service ama pangthokre Tormaduda school asigi headmaster A Soroja Singha amadi school asigi staff sing Risiket Mistra TH Imoinu Nganthoi Leima S Nikhil Chaibi L Binodini Devi S Samalata Devi amadi N Anupama Devi na saruyaduna mapung phana pangthokre ngasigi lu nan bagi thorom asida school asigi headmaster A Soroja Singha na chhatra chhatri sing da Mahatma Gandhi gi pamjaramba pandam singgi matangda asum haike Mahatma Gandhi na pamjaramba pandam di
निंखा तंबत नतना लूना नान लेपाक अमसुनी निंखा तंबा फंगनबगी दमकता महात्मा गांधी कथोलमकी लेबाकपु लूना न थंबा हाइबसी एखोगी इथौदांगनी लूना न थंबा हाइबा असिना माकी अमत ngairba lining lai soni haina phongdoki thorumgi makha chatthabada oina school asigi oja sing amadi satra pumbaga loina lu nanbagi hanba khongthang lokhat po oina school asibu taru taran thamnabagi damakta social service amasu pangthoki Jelarong Football Association ZFA na sinura sahi sigi November taruk tagi Taranithui Suba Jadonang Memorial Football Tournament 2018 Thangibangi Thau Sports Complex the Pangthok Lagani. Tournament asi Assam, Manipur, amasung Nagaland leba Jemi Liangmai amasung Rongmai Kabui Inpui Kanglup Sing Ogani. Sayi Sigi Oida winner oiba team the Lupa Lak ama amadi trophy, runners up team the Lupa Lising Yankai amadi trophy amasung third place the winner the Lupa Lising Kunma amadi trophy Pigani. Entry fee form October tang amadi kun fawbada ZFA gi head office Kakulong Pauna Bazar Dalaiba Honorary General Secretary ZFA amadi Dizix Cyber Major Kul Impal lagi office or batam da lupa chamanga piroga lobo yagani registration fee na lupa lising ahumni form pishin bagi aroi batamna October tang kuntre ni haina ZFA gi Honorary Secretary Sirol aman hairi Prime Minister Narendra Modi nangasi Sikkim gi ahanba airport hangdokre Gangtok tagi kilometer kuntra humdoirom lapa pak yongda English ni mapanda airport du sanana urep uyung tam kibani Pak Yong village asi sea level lagi fit lising mari chamga wangi lam ekar sani sumna ama pak saw airport asi lupa koti chatruk sumna manga changna airport authority of India na sabani Pak Yong airport asi leitingai da Sikkim gi khwaidigi nakpa airport adu West Bengal gi Bagdogra na oiram ki Bagdogra hari wafam asi Sikkim dagi kilometer cham kunipan lapi state adu gi chief secretary AK Srivastava na ki project adu gi reinforcement wall adu meter marifu wangi gari yankai thana ba park lay meter kuntra park pa kilometer amadasmik taret mga sangba runway lay atopa meter humdra mga sangba runway sar matungda aircraft makal kaya airport adu da landing towi kudong chab lageni hairi ahanba commercial flight October mari dagi Pak Yong airport tagi service hogani haina airport adu gi director R Manuthana Pongdoki Spice Jet ki seat Humbrani Pan Leba Bombardier Q400 flight na Delhi Kolkata Masung Gauhati da Nungtigi Paigini Hari BJP President Amit Shah Haikre Modi phobia dagi opposition party sing ninganare lepa ki sakot thorangi oiba agendam amata su opposition gi leite ana su mana makata na phongdoki ende gi manung da yarwa BJP khombu pulapti amata oina punchinon leiri odisha da lengang liba BJD gi sarkar bu Amit Shah na hunduna ngangki state adu gi sakot triba amadi lairabagi daita Navin Patnaik na lengak na puda bene haiki Congress amasung atai political parties sina India bu thugaina sili aduga Prime Minister Narendra Modi na India bu sangbat pada mathau kana chili haiki Housing aroibada maroiba pau amuk hana pizari Manipur University gi wathok loisinaba CSO sing Mairoi sing amasung oza sing na irang sagapai mohta academic atmosphere da hanjal hanaba hona minasi haina Chief Minister Birena haikre Thasi kun gi ahing nongyai da Manipur University da thokiba thoktopu yaning da phondokna hunger strike ngasidi chathaba hokre loinana pumlen patta sangai yok pa yaroi haibagi wakan mi pam kre ngasigi damakta di image Paodam pijo matang asilu sinjeri miyam amukana kurumjari